Hello, Du. Hi. Hello. Welcome back to Rudba channel. Te pia longkum no. Ma te pia misne. Te pia misne em yang ngabaro. Te kila ya miss bhat harai. Barok ke ya wad ya Du ma. Te menta kamen. Ngakwa ban kli AP. Ma. Namar menshim benai. Ni shoot ya katoka we ka video syapang. Pimples day. Acne bat pimples. Te menta kamen ngakwa ban kli AP. Ya ka morning skincare tin jang pi. But ya ka night skincare tin jang pi. Te shwa bangan kali pi ya kata ka question. Ngakwa ba pin share ya ka experience jang pi hakabaya day but uneu serum but kiwe pat ki krem. Te naduk ba pi wanshan ne pi examine bhamo ya ka skin jonga. Okay ha. Te pila yo ima baka ne ka pimple ka acne jongaru laduna ka skin jongaru kala bright mo kala thaba bhamta te ngas dokumen hadu kata te khubile ya pirun Ba pilong i doktor jonga. oi I doktor skin. Hayeng. te kumba ima ya ka skin jonga mata kini ki pimples ki acne ro laduna bah Te ap ngan pen i bhai ka close camera. Ma, to pen i bha. Lalu na bha. Menta ngan bu ngan persyang man bu ya katoka clip bangi shoot menshim benai deh. Te ya thu yang ngalakat no por pi pendon kam ya ki products. ngalapan dan kami ki products kumba la shi benai he Hoi. pilawa Te long ma pin pen i ya ki products ba pi ta. oi te Ya thu yang ya ka morning skincare routine jong pi. ya ka morning skincare routine jonga te ya ka face wash ngapen don kam daka ne ka neem and salicylic acid face wash Dr. Shed Hoi. I site khmat da ka nema face wash na Dr. Shed badan salicylic acid. pila ban pendan kam daka neru Hoi, kaneru kadai ka salicylic acid face wash conscious chemist na conscious chemist pen i baroar. Te pila ban padon kam uneru namarba kidai kijo hi badan salicylic acid bayarab ban penduna ya acne marks but pimples ma. Next step ha den ma pila deban side khmat pita da ka nga use daka Dermaco face serum 10%. Hoi. The next part i padon kam Dermacol vitamin C serum ba 10%. The piru lada pikwa pila ban padon kam yaw new serum ubes bha mde tang nakabanta ban penbrat ya ka skin ka jongpi uderu ulong ru kum antioxidant ba yarap ban pen plum ya ka sne do jongpi ma te pisngaw kum no hakabaya day bat unew serum. Ngas ngaw tenat bahama banta yo nail serum Te lakat no po pita yaw new serum. tharai lai benai kumta. Hoi, la lai benai mentai la ta yaw new serum. Te kane kade ka second step jong ka morning skincare jong i. Pila banta ada ka nero ka pilgrim ka Kaneru 15% vitamin C. Kaneru kade ka jo hi ma long vitamin C serum hi tangba na ko we pat ka company. Kane pat ka don 15% pen i bha. Vitamin C. Te pilaru ban padon kam da kane ka 15% vitamin C na pilgrim. Best bha kaneru ngalak de ban pen pi haki videos barem jonga pang jong new serum. Hadin bangala data ya kini serum nyata ada kendeka. Next part kita Daga dot anki moisturizer ceramide and hyaluronic barrier repair moisturizer. Best bha hangne dok banta ki ba dry skin ba combination but sensitive skin te phila ban padon kam lada phidon oily skin best bha
แต่ดูอย่าทุยังคันเดียดพังกับสกินก็จองพี Long kaba oily bahama but pila banyo ibon bagi pimples ki akinero ngas tenan bhabanta ya kane ka dot anki moisturizer te lada pikwa ban order pila ban order check apa ka description box nyembu ya ka link ta te hadin bangala da banta ya ka dot anki ngata ka sunscreen haldi an hyaluronic acid sunscreen Dr. Shed baik ita ada kane ka sunscreen tharai lalai banai sau bana de hoi lalai banai sau banai ita mo te physical tana da em hoi ngas no tenat bah ya kan ngas no tenat bah mo banta ya kan ka sunscreen te ka skin jongaru kamdan sontan show banga pendan kam ya kan ka sunscreen kande ka de ka morning skincare routine jonga te pikwa ane em bantip ya ka night skincare routine jonga te lada pikwa bantip ngan pen IEP ya ka produk ma bangat ta te pen iya nga ya ka night skincare routine jong pi ya ka face wash te nga use da ka jo he ipan kam da ka jo hi salicylic acid face wash na Dr. Shed te ngata kanika serum salicylic acid salicylic acid and niacinamide oil control serum lada pidan oily skin te pla banta yaw ne lada pim don ru pla banta nak banta pimples but acne marks ukhan dia chapang ka review jong unew serum kanika serum ka best bahama ka pinduna bahaya ka acne but ka pimples jonga kumba piyo I te ngas ngotenat bahama banta ya kanika serum te lada pikwa ban order te pila ban order naka link hapok ka description box te next te hadin bangala de banta ya kanika serum te ngayus daka jo hima ka moisturizer dot anki ita daka jo hi moisturizer dot anki te best bah ma te ngaru ngata daka ne hi iru ila ta daka ne hi te tangkum ta hi ma te tangkum ta ka night skincare routine jonga te lada piru pi donya ka jo ka problem te phila banta ma te salicylic acid serum uyarap day tang nakabanta acne marks but pimples uyarap ru nakabanta kito kibadon blackheads whiteheads kito kibadon tiny bumps ha kador khmat la ban yarap nakabanta kata yala ula ru ban yarap nakabanta ka oily badan clean hakador khmat kumto te sakaweru ngako aban ong yepe nadu ba irut I ong yang ban sumar bama ya kador khmat jonga te ngabot tik ne kumba I ong te piru pila ban bot ma ya kata te kabanengkong pi haban pendon kam ka tovel nyat khmat yalla demo wat nyam kat balap te ngaru nga bo ive ma na banta jonga ban sumar bhaya nang bangan om mix ma bat kive te idu idon la ka jong ka towel pila yo I hangne te kaba arpat te pi haban le khoj bhama ya ka pillow cover jong pi te pi haban sadyaka arsen chihaka shitayo te daka ba phile kumta te philai ma chibon na kiniki akne kiniki pimples te kane kadeka pillow cover jonga te nga site arsen shi hakashita yoma te kabalai pan pi haban saikmat bat step bat met wat nampep te daka ba phile komta kaya rap shibon bhama ya ka dur khmat jong pi te tangkata follow ya ka negatives te khnang ba phiro phinyo ya ka result ka ba bhama kumba manga te tangkomta kamau bhama number nakong ka towel ka ba arpat ka pillow cover te ka ba laipat haban sat khmat ba lada don na pedeng jong pi ke bata make up ru te wat nam thia bat ka make up jong pi ma
de ya le bhaban sait khmat ban khoj ya ka dor khmat jong phi khnang ba pin like nakan ne ka pimples ki akne lene ki bun rukom ha skin jong phi ka basau pan la daj boj ka dor khmat jong phi wat nam kta lene wat nam khnyo nyaw to pimples jong phi ma namar nakato ka jing jabo jong ka kti jong phi ro kala ban penbon ya ki pimples te wat nam kta lene wat nam khnya ka pimples jong phi tang kum ta he te kan nega video kala poi sha ka bakot te lada phi itanat ya ka sngew bah like share ba subscribe ya ka nega channel te bye bye take care stay safe te pila aban pen em kam do ne Pedakan. Ta. bi al ne Manta. ngas ngaw tenat bahama banta yo ne seram te keski joga ro phi yo iba don ba kabro aga Kam do mo to. ngas ngaw tenat bahama ban bi ek ne ka seram Ban bia ci ban bia. ngas ngaw tenat bahama te nga pendan kam tavel nyam khmat Nyat khmat. nyat khmat kam na Nga padan kam towel nyat khmat